Wengine mtu anakuja kuuliza wewe, ng'ombe yangu inataka ndume, mtu anasema ati ndume iko busy. Kwani ndume iko busy inafanya kazi gani? Na sio ni njia ya mtu kukataza tu, angesema sitaki kukupatia. Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News, na ikore mugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengi thutha wa gukorwo gutironekana haranio ya mĩario gatagati ka Edday Nderitu na Nyamu. Riu eri aya ni marikitie Kwoyana ringi magicokaniria mĩario guku nenda-ini thutha wa Nyamu kwana taraki andataria muno kuma riria Edday akianiriire ni amutigira muthuri wake ti Samuel Muchoki kana Samido, no na thengia wa Nyamu gukenjoy gukenera na Samido hatari mundu marakigusania nake ni akoretwo agikia mĩario oroteirie Edday Nderitu na ugakinya handu Nyamu agakorwo agithiururuka nyumba-ini cia mohoro na guitura ngoro yake, akiuga ndakenaga riria ciana cia Edday Nderitu itari hamwe na baba wao, akiuria Edday etikire tu gucoka maikare hamwe me family imwe nene na ngenu, no Edday ndaigana kugegenyura murugamo wake wa gwiciria undu ngitiga uria akiugite na hau kabere ati kendari hingo agaikarania na Samido thiini wa kihiko polygamous. Na riu thutha wa Nyamu guthecanga Edday na mĩario through kuhitukira ka video gake karia karatrend ici video ria Kenya mahithuritie Karen ni ucogothi amurikiirie Edday Nderitu thiini wa gathenema kau haria mashabiki make maugite ati we rudisha ndume ya Edday. Uyu nake akiuga wachana na Edday kabisa, ndume iko busy na Edday onake ni yumiritie gucokia mĩario ino ya Nyamu kuona arakiaria ciake ona thutha wake kumutigira muthuri. Edday agithie mutambo-ini wake wa Facebook na kurekeria ndumiriri ino akiuga ati those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything, #and nothing but prayers, #powers of prayers. Edday akiuga bara ciothe anengerete Ngai na ni undu wa gicomi kiu ni oneire magegania ma Ngai akimuhotanira bara icio ciothe. Ndumiriri ya Edday ikiguciriria namba nene ya mafans make ona Kenya aria turanite au comment section makimwira na matongoria ni wa irimu wa Kimani na urio supportagi gikundi kia Goat Wives, akiuga ati absolutely true, for he knows the plans that he has for you, plans to prosper you, to give you hope and a good future. Keep shining mama Nimo, #nothing but prayers. Uyo nake akira Edday Nderitu ati let go of the ones who bring you down and surround yourself with those brings out the best in you, you look amazing. Akimwira rigano ni mundu o wothe umucokagia na thi na akorwo welcome andu angi akwagiriria muturire wake citasha. Akihinga mĩario ino na yake akiuga ati ugutoria tukairitu, akiuga #nothing but prayers no agutoria bara ciothe. Kikuyu Daily News, subscribe.